Zilai dum tak tak sports person dum tak tak hote le hun min ban pui tura local zong zong te nina chanvo kan pek te le pek khel lo te po amimal anga an ming ka lo lam lo te po an lo omani poin in zavain Jibai, Buk Jawa, hey, Mamit District, High School and Higher Secondary Sports, Ropui Takin, Grand Honna, Kannaitoa, Kami Huna Khan, Karon Telve, Hilom Jinakan Chairman, Soyam Khan, Amaro Chu in Setlate, Inom Dante, Kalau View Vika. Til kachak le ani amaro chu na tul zok awang le namani zirlai te le
zirtir tu te school te ta na thil ngai tua poimo tak mai ngai tua tu omawangin special secretary chambara meeting mitlem te in kan naya til poimo tak tak kan ngai tua ai kal a thelo wangin ke bangai ka han present ani khua a chevio ola boro kan nuam don lo mang o kan tia bultan na phei ka chu an nuam vak lo vani amaro chu pathianin zangaya ko chate hun chate minla pele zela alomam tak sita report chip chiar tak chu kadong lo na July no bang te atanga liam tuar emo inti panga wanga ngalutu emo chu tiang chu anom lovin kasia alomam katile zual ani wenia hian kan kim vek lo mai theya amaro chu a om hian Mamit district kan represent ani ti infia ila zirna in atanga local kan nia kan tungdar chu education ani ma se education huam hi azawem ema missing mind body and spirit are atran angaya atran dan point ko relate angaya ni missing taksa ni ta se lu chok thang ka chu anang phak lovang nar chu than phei chuan amoi lo le zualang chu wang chuan kan tak sabung peng sang te mila kan rilru po athana kan spirit po athan angai ni tin sports hi tin bun poimo tak mai education chunga hian voini hian alo changta ni ichuan he infiam na sports hi a opening lama kan lo ngai thadawa kan ti chan te zinga pakhat chu ruilo chungchang thua voinia hian kan khotlang kan school kan tual zol kan in chung ei po ruilo te 6 month thatlo na te nung chang thalo hian min invade na se nem toni ewang pun le khazir thiam ni mola chung laga chuan in film silo chuan in lo cham ani if a man lose his wealth he lose something dini au sakna sing le pai a khol khom a lo hian ai ngam chen chu lo ve an tina ni chu if one loses his health he has lost much he has been losing a lot Kriselna kan lo chuan kan lo viavani antini amaro chu to pera chuan if one loses his character he lost everything antini kan nung chang kan lo to chuan mi hing pui tling midang te mal som midang te tana mal som na ni tura zirna inina min cher su atum na zong zong hi a lo chama kan lo sa fekani atina ni kan man thiamin karing piam na tuala in el thiang lim tak ril puchunga kan in el na ril ru hi in zirna do kana chomlu ngei ula tilehuna chuan result thazok nei turin heisina sang tak nei dona ka cha du bok chu ani in zawai tu sagna kalana chu kalome
ole kan dio DBC ni bok Mamit district chunga lom thu kan soya thu chatak kan ta changkai provincial bank chunga lom thu kan soya ni tuna khan kan lo hoi chove ka tru kan pu thu soya kan ena tuna mi ka kan sha tur chu education na Mamit district ka how to pa ber kan pu ber district education officer ani ti kha kan chedon ne Tuna Chuan. Now we shall invite Zawh ID Band from St. Francis of Assisi High School. DPC Voina High School le higher secondary school ZT2 le education department akat thokui tele school lo panglo ka zong te hey Voina Mamit district M6 sport festival jukan lo Zawh le tader maya akabom lo le maya chutila rualin zirlai lo pangtele ZT2 te kan ha le zing le zana mutmu po tua thalowin sport lo tim thainan rim takin kan bei ti kan sia hey tu sport festival hi Zawh ma sela October tha hianin Mamit district tum secondary school sport kaum le don le ti halo sia ila tu sport chu arte chinna ati chinna chaw ni ti halo sia ila chu wangin kanin fiam mi zong te kha exer te lo la thaila football te volleyball te khanin training te kha lo nei thaila ti kha ama sai kan soi du ni le hun rei lo nan report pe ku yom ve nu lo wangin kan pe zung zung nge tu nem sex sport hian school te zong hi school so pathum kan nia higher secondary school here government Mamit higher secondary school le government Kortha higher secondary school pahni aron tel thei ani chuan school so pakhat hi high school kan nia Mamit khopoi chu atangin high school panga kan tel kim theya Mamit high school through Presbyterian English School government Mamit High School
Saint Francis of Assisi และ New Mamit Secondary School แต่ตั้งแต่เทียส่วนขบวนจังเฮียนิน School Darlak Secondary School Roll Pui Lim High School Government Kortha High School Dam Pui High School Leng Te Secondary School และ Dap Chua Secondary School แต่มามิดขบวนจังเฮียนเราเกาเทียบอันนี้ส่วนอินทีเสียกนะอินนะฮีสิสังปลียะในอันนี้จงกระจูตะกอบวาร์อินฟรุยปอค่ะอาบรัวฮอตเลนี่ตรอไฮสคูลสปอร์ตพวกกันละเตลไม่เทนี่ตะกอบวาร์ค่ะinteresting ครบไหมตะกอบวาร์ที่ไปเชียร์เลยมีไปนั่นในอันนี้อินโคอิบะที่ไปเชียร์ในอันนี้volleyball พอที่ไปเชียร์จุก girls ต่างจุกที่อันนี้ส่วนfootball เอโรมีปตานอินเอลน่าที่ในตรงอันนี้ส่วนการเชียร์กันนี้ตุงกาโถเลนี่ขานินมังคงได้ฟิลละมา opening ceremony รถวิ่งตักินกันในตัวคันนี้ opening ceremony กันในโซนูขานินอินโกยบะอินทีเซียกนะมังคงได้ฟิลขานินในฮาลานีอาริซาที่กันสวยงามขยาราเฮียน gold medal ละตัวจู government Mamit Higher Secondary School อันนี้silver medal ละตัวเท government Kortha Higher Secondary School แต่อันนี้Higher ลำปังเฮ school ปังเฮเจ้าอันนี้วางเฮียน bronze medal เข้าเบลนี่กันลูกเสดอนเนี่ยส่วน high school section ละมาเฮียนอินโกยบา gold medal ละตัวเจู government Kortha High School อันนี้ silver medal ละตัวเจู Mamit High School 2 อันนี้ bronze medal ละตัวเจู government Mamit High School อันนี้ริงเตอร์ตัวให้หรือว่าเสียงโดนโน่เบตันละตัววันปนคานและตัวเล็กส่วนวอลเลย์บอลที่บุ้งโซนวอลเลย์บอลก็ตาโซนเวนหุ่นบ่จัดโกนาโซนแค่ละนี้การเชียร์ต่างกันโดยชุดตั้งเจ้าอย่างนั้นในยันนี้วอลเลย์บอลเฮียนินofficial ตัวเฮียนินqualified referee กันทีแต่ค่ะรวมอีกกันนี่จิตติตุตตัวมา official อันนั้นเราว่าaffair ที่ยังเป็นMamit District ช่วงqualified referee กันในแต่ค่ะมันจอยกันรวยนี่ส่วนการเชียร์อังเงินขยาเฮียทีมนี่เจ้าอันนั้นกันติดต่อค่ะนี่สานาคัน final สานาโคตรวักเราด้วยคัน final แค่ละนี้gold medal champion ทีมจู government Mamit Higher Secondary School อันนี้ส่วนปะฮีนะ silver medalist แต่เฮ government Kortha Higher Secondary School แต่อันนี้ high school section ละมา volleyball ไม่ใช่ champion ทีมจู Mamit High School 2 อันนี้ปะฮีนะ silver medal ละตัวจู Darla Secondary School อันนี้ปทุมนะ bronze medal ละตัวจู Roll Pui Lim High School อันนี้ส่วนตะโกฟัวรินฟุยปอบรวกสร้างไม่เลยอาทิตย์ fast round นะจ๊ะเอาลุยนะทินบ่ผ้าแห่บกสีเจ้าข้าวบกสีตูตานะหมูน้ำบกสีอย่างค่ะresult กันพวงแรงจุ่มกันสปอร์ตเห็นตะโกฟัวที่สกูลเราปังเลยจิตติตุตะโกเฮียนินหมูน้ำกันตีเตอร์นี่กันพ่อยขัดจีน่านี่ตีชุ่มซมเสร็จพวกกันตุ้มครบไหมขยาราเฮียนไม่เชื่อ
team champion chu government Mamit Higher Secondary School an nia pahni na chu government Kortha Higher Secondary School high school Pakofuar champion chu Presbyterian English School pahina silver medalist chu St. Francis of Assisi High School pathumna bronze medalist te chu government Mamit High School mi palampang we thung Higher hian team champion gold medalist te chu government Mamit Higher Secondary School pahina silver medalist government Kortha Higher Secondary School high school Mipa Takof War High School champion team chu government Mamit High School pahina silver medalist chu St. Francis of Assisi High School pathumna bronze medalist Dap Chua Secondary School ani chuan football hi hei football hi hau tak em em sport ta reng po kan buai na ber thin le thasui ngai tam na berania hei apekin football a hian Presbyterian English School teacher Sar la chan dama hoi lo ding te se nge nge tia se ha ku lo le ani kai choi na hnuai hian chotakin kan hlen chuak he ani hi a hai nge ma atira train fixture te match schedule te khatiang khan ha takin zan rei tak kenga men puya duanga chuan zing kara darnga vela fila kala ikher tu zong kha ani hian ani kai choi na hnuai hian referee te ne hanang conduct thina ani hi ha fale be ma kan technical board apo chunga hian technical board te pon lop thu kan soi pa ni sela chuan kan sia dangin football a hianin official referee qualified referee te kan manga khosang sang Mamit te Kortha tuidam korte atang ten Mamit district kan referee nei that ber te kha Mizoram apo tha ber te ni chungo khang kha kan ruai ani helaya 0-10 match ka kan contact mai lo ani ti ka sila thome chuan football hi higher lama hian champion team hi champion hi chumi mai football hi lo team som pathum kan nia higher nen hian higher hi match khat chau awma chuan high school hi team som pakhat kan nia apumpuya high school a hianin game som pakhat final le third place nen khan football and game som pakhat kelania chuan hemi zo hianin grand finale kan tia higher champion le high school champion te khanin match an nei le don ani ha kan lo sa don nia chuan higher a hian nilai ni tunkar nilai ni khan football final hi khelania government Mamit Higher Secondary School le government Kortha Higher Secondary School 10 final an khela heta hian government Mamit Higher Secondary School te hi hian 3-0 in Vietnam chang ani chuan team champion an nia government Kortha Higher Secondary School te kha runners up silver medalist ani chuan high school bi ka hian natin loka tu kin zinga third place match khelania chuan natin loka kan hriat angin final bunom tak mai khelania kata khan government Mamit High School chuan Presbyterian English School te 3-1 an hein team champion gold medalist ani government Mamit High School te football chuan patina silver medalist te kha Presbyterian English School an nia pathumna kha
Saint Francis of Assisi High School เตปฐุมละอันนี้เนี่ยoverall result กับผลพาเฮียนทุกสปอร์ตเฮียนโลมันชัดเอาไว้ประกาศกันเสียมาภาษาตั้มตักหน่วยว่าเอามาดิตั้มเดียวไหมจุดตะกันโลมันกันเสียจุฟันส์ในทราเวลสคูลค่ะประกาศนาจังหวัดปทุมนะกันเสียมาข้างอาคารไฮอาร์เล่ไฮสคูลค่ะอัศวินนาอมเลมหรือว่าโอเปนิ่งอาจารย์ closing แข่งขันอินโคยบะกันที่อาจารย์ฟุตบอลไฟนอลและ opening function นะแข่งขันตัวเด็กสกูลเนี่ยฟันส์ในทราเวลที่ค่ะอุลุตักินกันเองนะตัวน่ารู้จักกันพวงโดนนี่โอ้ประคัดนักพวงงาริงตะวิลว่าตัวโรประคัดนักสกุลชวนกลุ่มสามที่สมดีปังM6 Sport Festivalฟันส์ในทราเวลสกูลจูเพรสเบเตเรียนนี่เราว่าแม่พีเอสเตฮีให้มีดูเด่นอันฟ้านะฟุตบอลเต้นon entryนะการสปอร์ตอะไรที่ผู้สุยครบไหมส่วนฟันส์ในชาปัจจุบันนัดจูgovernment Mamit High Schoolฟันส์ในชาปฐุมนัดจูSaint Francis of Assisi High School ไอ้ว้าวดิโลเวอร์ overall result หากันสวยงามกันพัวงากุดริงเต้มีกันละว้าวเลยตรงนี้ไฮอาร์ลำปางเฮียน overall champion จู government Mamit High Secondary School อันนี้เฮียน gold medal ปังอันลานี่gold medal ปังอันหัวนี่ส่วนปัจจุบันจู government กอร์ทาไฮอาร์ secondary school silver medal ปังอันลานี่bronze medal ล้มลงกันที่ไฮอาร์ส่วนไฮอาร์ละมา medal bronze medal ล้มลงที่ high school ละ medal ละเวลาที่ทำเป็นไม่เท่นี่เนี่ย high school section high school section team champion hianin gold medal pahi le bronze medal pahi anla chumite school chu government Mamit High School government Mamit High School te overall champion อันนี้กันลงทุนแห่ไหมส่วนนัดที่น่ะเบตเตอร์กันนั่นเองคันปัจจุบันฮิตตายอมจักมาโกลประคัดเลยซิลเวอร์ประคัดลาฮิสคูลปัจจุบันออกมาชูบางชวนนินทุ่มกันวอระเฟร์ดวินทุ่มกันวอระจุดทุ่มวอระวานในโซกเละโอเวอร์ออลปัจจุบันนะจูMamit High School 2 อันนี้gold ประคัดและ silver ประคัดอันลานี่ส่วน overall ตุ้มปุยปฐุมนะจู Presbyterian English School gold medal ประคัดและ silver medal ประคัดอันลานี่และข้างข้า technical report กันเตะให้จุนีเสร็จละกันลงไหมมิสเตอร์ตาคันกันลงไหมdongin kanda don lo chewa participants zong school participants zong te khanin lo man kan hon don ani suan result kan mu ang khanin kan announce khai charger mayanga tier 2 te in charge te kha kan lo in ring ha je mai don dia suan lo man min sem saktor yarin kan technical committee lama chang te le helaya kan
organizing committee chang tikhanin akaron som swak tak mai don sewa kan zirti tu tikha kan lawin ring don ya ama saber kan puan tur chu individual discipline prize football for high school khani a loman min sem saktur hian technical committee changin pu ma a local sila gold, silver, bronze medal ti kha karon Tluang ve to lo meng a loman pakhat na dong tu government Mamit High School football for boys high school loman panino dong tu Presbyterian English School football for boys high school loman pathum na dong tu chu St. Francis of Assisi High School football for higher secondary school Loman dong turin Loman pakhat na dong tu government Mamit Higher Secondary School Hello. Football for higher secondary school boys, Loman Padina, Government Fort Higher Secondary School. And Mamit, ato niya ang volleyball result kan siya Loman Mrs. Sakturin who kailan Moya HEO that's what said and the technical committee so ko ina and read mani kan so ito volleyball for girls High School, Loman Pagkatadong 2, Mamit High School 2. Volleyball for Girls High School, Loman Pagkatadong 2, Darlak High School, Yanni. Volleyball for Girls High School, Loman Pathumna, Dong 2, Rule Puilim High School. And Omlaut.
Volleyball for girls higher secondary section, Loman Pakhatna, Government Mamit Higher Secondary School. Volleyball for girls higher secondary school, Loman Padina, Government Porta Higher Secondary School. Moite kan nome adot liai chuan tug of war boys high school section kan puang nga Mamit High School 2 headmaster kal sila tug of war boys high school Loman Pakhatna Dong 2 Government Mamit High School. For boys, high school, Loman Pandina, St. Francis of SEC High School. Tug of war for boys, high school, Loman Patumna, Zawh Secondary School. Of war for girls, high school, Loman Pakhatna, Presbyterian English School. Tug of war for girls, high school, Loman Pandina, St. Francis of SEC High School. Oh, tuan-tuan buat tu saya dah. Oh. Loman Patumna, tug of war for girls, high school, Government Mamit High School. Higher Secondary School, Loman Minsim Sakturin po, Ramsana, Government Mamit High School Headmaster. Loman Pakhatna, Government Mamit Higher Secondary School. Tug of war for boys, Higher Secondary School, Loman Padina, Government Porta Higher Secondary School. Hello. Hi. Tug of war for girls, Higher Secondary School, Loman Pakhatna, Government Mamit Higher Secondary School.
Tapo 4 for girls. Higher secondary school Loman Padilla, Government Porta Higher Secondary School. Garcia and Lobe. Vote of thanks. Sri Turin, Puechler Rosana, Deputy DPC, Kansome. Boleh, relote, mungkin kalau Takin ni lalu tu kan saya, pun buat kop baik he. Tluang Takin itu kan keng kita atirakan pastoring, siap tetap meron pan saka, cuma tak tu anu ome. Hespo stes betul lotin, tena top tu tam tak kan obah, kanin saya baik lalu tu rangai lah. Masa beracun kan DC Mamitin futsal ground, minta Takin baik bang chief guest, meron tu puya. Dia lau Mamit cuma lom tu kan saya buka angin cetam tamen hoti lah. Isuan di yang DPC mi Mamit cuma hian kan lom tak saja ni. District kan kan pandang ni ai dang lau via win karinga ani hian ngai tu dah. Kam tamin sen puya sponsor tu te paisa ron tung tu te kan tua engen chen fa om takin hespo thi kan hang ani kai chuan noi hian chu kan lom le ni. Isuan M6 lam pang sponsor tu te cuma lom tu kan saya technical committee ten engkim fel fai tengin alo ruam bana national selekan san rei them tengin til alo boi puya achua kan lom le ni chuan zikti tu rangkal khom zong zong te school ron participate zong zong te chunga kan lom ani school kam ta ron ti theilo lai hetlaya no pak ron suai theng tu zikti tu te kan chuang he cheu ani ti chuan DO DPO SDEO le BRC staff te tatlangin thitam takan ti china an chuwa kan lom ani chuan sai thiam kan som ran sai zong zong te an sai thiam kan ti an chuwa kan lom le ni chuan GSF playground min ho ti tu phal ta min ban ti tu te chuwa lom thu kan suya chuan basketball association lampang te pon min ban ti ka chuwa kan lom le ni so combo tam tak khi he kan chopa voina hian min ho ti tu government Mamit higher secondary school le kami full sport hun lai ron to chuak thin ho school te chuwa khan ka se che lawa lom tu kan sei ni chuan mi kol mi lo thet sak tu zong zong te lai a bi kin chim ve area mi kol mi lo thet sak tu zong zong te chuwa lom tu kan sei ni